kwan papa Rubia withdraw no ma. Your first impression a obinya kronim awa bra untu anamon ko bia a good road a omudi be hia. Good road a bibia eye adwuma. Bibia eye adwuma no ye kire se road markings also na bia nnua kakra wo around na signboard na street light that alone kamoa won say bia na wo kono edimu na also be fie pa. It is obia nim hwe na opeke steady Ghana say ura any of our airport hwe the way entrance ni si welcome. Yeah. Now nice road bibia ye adwuma. So it should tell you say ko baby a edimu. Enti no say wo di we kire Ghana fo nyina ani wiase amansan nyina de a say Pokuase Interchange no ade say FAE pa. Na this and more and I yeshwe Kumasi chama. Yes. Sir ube PM ewo eye Pokuase Interchange ase ya odofo enya asam ketwa we ane e frɛ no say interchange. Wo de hwɛ hwɛ sɛ de ka ase no ebi na mfom ebi na kyese ne fe kwa. Yeah. We ene ye interchange. Enti no bon say ya bronsan eto aso 4. Na aboa no kama Kwame ohu ni say many ajimu ye pa on say ye di dwumadi wa ha bebre. yes. Na menya opportunity emfa drone view no say emma menya the overview of the whole show. Today happens to be the day enya me nko a ana mo gidie se me ne beje. Yeah. Ahwefo ebe join ni nyina chairman obi bi obenya video bi ahwe bia no obohu how ani pakro no ni esi beje ntiabusafo join ni amom ye hu omonso se de musi hu no ene don be kan fa on se chairman mire bi atwa mu no eno ma bi se na wa hu bi obuku ma ayese bi CNN ana nanka be hu no Yeah. na enye comment to you. I don't think say amount for dream say ebire bi beba ama yenso yenya bi because abrofo no aya mudi anim kan pa etina normal say no na ye hu no TV so ani bukum bia graphic bi fra bruchira aba no na omo kan omo yi bi na bi da ho no wa hwe but ene no that fortunate ebi si ye hwena no ye ya na ya anya no kokwa ya anya ne basa ya ye ama na dimu a eti apo na efe su ye pa. So I think say chama enya ye nko ani ni age na anwumre obi bi obajoin ni bia will be very happy to see this 4th interchange from Pokuase. Yes, Kwame na unim sa project we anytime I obehu bia no e was a Suame Interchange and eba wa adwenem. Okay. Ne replica ane ye wo Suame no the same thing. Ne seso 40 na ye wo Suame no sei na ye be wie a e honum e bedane. Na ne etiane se sa project we project bi a July 2018 ana impanimfo share ase na impanimfo share ase July 2018 no July 2021 ne commission here enti wo hwa 4 years pepe there be 3 when year na almost as na free say okay. July or shall I say July okay Matthias 3 years pepe 3 years pepe okay ana omu e complete here na one of the fastest projects in the history of Ghana omutimi eshas here ewie within that time frame no because that time na mu na COVID nso ani abre. Yes. Ana ama other project nyina entime nko emfama. Entime da bia sa project we dey. E ma me hu say
se Ghana mpanimfo yo madwen so baby bia bibia ntimi nsi omo kwan. Okay. Yes. So omu si omobo se ye project na kwame bibia ni ho a ebesi omo kwan. Aje se omo ayo madwen so omo de iya no eba be rewrem. Enye saa na omu wie saa project we yankasa no. Omu se toa so ede akosi nsanwema ekwan no nso me no ka say omu gusu omu ya free ha ye bekwa akohwe ba bia omaduru ene adwuma omu ye ewo honom na okay, before you proceed to yebeko of ankon sanwema no chairman, this project in a change of government room and I say government na or shas you know onwa ene I want to know this. Yes, kwame eye omampanyi dada nanado dankwa ekufuado ena o share project na se. Okay. Na o share no ono a na de koko wie kolon. That's fine. Okay. Na awon say project we ekwan a eda so a omo ye wo so no eye kwan a se de bia ye ka no ekwan bi wo ho a uyi ni free ma enye yi u delay na enye yi o ye no kokwasa emfa pressure beba also. Yes, pressure pa na o hye beba also na o hwe eye sa project we a eye one of the projects a almost share from day one yan kase workers call strike ya abandon no ya say da ya antibida IMF da be the IMF are affected no. Even during the pandemic no krampo no na covid jinema na ya say ya kra no maba Prempeh the first omu no ma na beka habo ntimi ma no aha de ni nyina abai. Okay. Sa project we project bi a metimi aka say ye pe project bi a ya pampa no ya hwe no siye ya hoahoa no na ya hye na funumu ma na nyini a oyewe ya metimi aka say oye nipa na wofo do ne pa ya wonu to esie so. Yes. Into one chain tintine ye. Exactly kwame na okay. Unim say sa project we ekwan na eda so no e na connect Accra to Kumasi. Na apart from the fact say sa bia ha say no stretch bia de connect two major cities esan ye kwan a de nnombaye ne agricultural produce no farm produce no de ba Greater Accra. Okay. Enti no kwan bi a ehia aban pa because enye so mu nidi won kan ho. Sa kwan we enobaye ba Accra about 70% enam sa kwan we so. Ni aka ne de se ne nam wini ba kwan ne so na east ho na be fa voter region kakra na de aba. But dodo na free north, free bono, free ahafo, free Ashanti region, ede bane de ahaya no mo nyina nam. Even part of eastern region, omo fa ha no mo de aba. Enti na ye kwan bi a omo ye ne hwea na enye na hu hia se omotimi ye na etimi bridge awoshi honom no ene ofanko honom no ne ne Pokuase amasama honom no na honom no etimi ye yi me se bia bi se kwame ya ntreni wa untimi drive wo hoso. Oh yes, you have to know all the rules and you have to know your path. I was say you don't fancy team kakra ansa na watime use so enya sa car petrol ni ma obeka kwan. Oh yes, because obeka akusi ya
ne a cho se da bi aiso ko yusu na ko sia ne a cho se nya ha age se wa wo beje ho gina na me ho bida ma ho bida wa bra ye ba akra udwani gya ye na wo se he for de ba e ko di adwa mu pa ma na mo GPS nka mo ho kama anyira bra ye bre ya nzana ye besi akra Kumasi road no yeah nyame ko how is that na he for don na quite the first time driving through Accra it's na ye bre pa yeah bre on se tem bia o na odi e ko bentia na ye fast stress yeah na udwani gya ye ni hu se ya ba Accra na yes anete enti no enye monko a croford do na omu se ofri Kumasi ba de a wo de gaga levels be ba be duru amasaman na wo de ba Pokuase no na adwene sesa enti no oya na wutimi hu kwan especially omo ko awoshi no because awoshi no e was so oya maneuvering kakra wa ha sei enti no bu a obeti nani no no nam ofanko kwan ne so a okọ achimota wa yira ma enti na no de so omuwie eye interchange bia say na omota ye videos bi education by this time we are no ana omo ma eye newspapers no so mo na publish ewo the back of the new papers ti obo ha onpe no asema otobia na eja edan kem na guide ni kakra na ibi so follow advert na ni NMTV so na ebu akakra before you get used to no now our film na fia ya ye wo ha ekura sa manfo bre wo so so for like half tier oh yes so for like there no e no cry amanfo bre especially so we free tanoso eba esuyebu a ebeduru kwa sofola honoma na opese wo furo ekosoro hokofa edeko abrepo junction a kofo bebiri yira ebe bitu sisi a because first junction na wo didru Interchange na no o fa so a edo ko patase o do ko patase enti wo se utwa anu mu na akofa second one no na wan wan abesisiro ede nkrofo kosi patase koda omo ho bada bia ana wo se yanso are ebiadi wana we didn't say na free father so neighbor na me free kwada so neighbor enti na me pese me kwa ku so full life kwan no enti e was say me yusu sa ke we ni binam sa be pie so full life na me ko fa ado ato kwan no tama me niti na me di traffic ni abiti me enti no me bombai ada me ba kra bia agi so wo to ni wo pa me ma David what is that kwa me I just don't use GPS and so Google map and I say any other navigation apps no say and also one here obu akra unu across the 10 left Aza yakwa aya omuni ya na Dabi onza GPS no ya GPS ko pekasa dodo kwa me I say normally no ebia e ka be 2 miles a obeka akere say obetane e wo junction na wo no so o ya ben no kakra obesa kai obeye ebia 0.5 miles bi obeka akere na ubeduru onso a wasan tian and your tian 10 left and obetian kakra asem we are okay me Kenya me so no kranya Ghana GPS me say come here I'm control Ghana GPS Ghana GPS tala me kano krachiro say Ghana GPS
I got 3 minutes. Ebema wana. Na enu mara wo se me o. Baby ya to aduane nko ana de obekọ. Obete turn left, right, obekọ obedu na e chomba. Ah, yare. Oh. Na urafi. Enya na me no na ma ye call. Efa. Odi e turn left, you na ye gina fie bi ani. Enya ho baby ya. Ni nya misro. Ghana GPS there. Kwame. Yana, you confuse you a GPS no because Okay. na your task sensor your address no. Obehu aban bi aba no abeye name fufuro. Na ya sesa house numbers no. Na obehu say ye digital address yin so ba yi. Digital address no. Obetimi agina fa akon. I generate o digital address. Am different ones. Be 3. Ba groma de no manya jani ubra. Na no. Ye GPS na ese Ghana abrabo na. O ka no kro ba. Mema opanyini bi efie. Eye ye digital address no so on famra. Na odeba no. Oh, ene de ne bae e fa kwan so nam so correct. Main road na wadru so akaba 2 junction sa no amane aba left aba ba bia ameme wo no. Ekwani main road ni so dual carriage in fifi no say you have arrived. Etino agoba ni say ya ehi pa la wo ko Afi so sa free ni fa no ofre me ofre me me so that time ofre me so mentime mpeke oh o ja kwan fifi okotwa me bo ho because eti kwame sanity enti all right obefa sa stretch we so na o GPS na ese ebo ne hwene because your internet kura so ya asem ese ebo ne hwene kakra de anya na watwe asum no wape obi ebusa ne tete na wama direction na woko ye ho se minim ana mene Google na nam mene GPS na nam Google be ma madwena obema wadwene so amo afili Ghana asem ne ye kan minim ba bi de ba kroma de ota be ye GPS de a biska show botum na me say ye do be ko chop ba joint oni betene na ojan restaurant bi anima em say omo didi nkwa na isu GPS okroma o sese yo yenim etino chama sana etie ba nyame anim no kreni ye say leave a legacy ye bibi monumental na yembodi said there na ye kan so said okroma is fighting over menam ye at least enka government bi eba no olive marker I think say beboa eno ana ye president Kofo ya ni tirimupo ni adwempa ni kuta papa ne said ye na opese o transforming Ghana especially Asanteman papa call ya so okogina home no ahwe said you no ma bisi akọ na papa tiase na ne noma odigu akwamchama ya to bibia around eya yipa because chama say yemfa ne say enka papa Kofo etna seche ana amamu no ekuta no ana kotimi wie buankra inland port no person railway na de ba ana wie ni interchange no said the no si pen 40 no ana otimi wie na affordable housing no ana eye railway kejetia wonom de na connect dumdu ko cars wonyina otimi wie ni nyina kama tamai
o de minim hwiwe kakra se papa vie wa Asanteman ma yen kanokre enka no mate se chairman me bisa yeah anka enoma economy because ohwe project ahodo a omampanyi dada eye jekufo ehya asese de wo kana sanka papa ne guso tena so ebepem na kwame media na mojidi sanka sa even including other abandoned project bebrebe ni nyina nka kwame nka ni nyina nka menye sure sanka da so ho because na ye fa ne say ono an vision yes or the buy enti no anka obehwe say obe continue na watimi amano abem say de na ono an nhyehyɛ ne nsusuye esitie no enti me de anka we kura ye betima aka asi so sa aban ya esansa ne tentem no sa na nhyehyɛ moa in a way no aka in a way because nipa no obu ono ma oba na nso be chim na be 4 years na nso ntete na oka so be bibi no na ne mre so na obekọ sa pepe ha enti no yanka ase nipa nso enye ujeja na sa so metra so 20 years wan hwe no we twot so wan go di nipa papa yes sema because ohwe other countries ya even Africa ya Rwanda for president yake ono atena so ache yeah but oye good stuff yes because enough time or dey ya there no ana there no so nkakra no no continuously nti obeye but ana o chance ya o butaye tale akiri yeah tama said ye hu we fefefe former president Nana Akufo-Addo ne breso no ye saadi enka we ye di kan hu bi Kumasi ansa yeah on said ye enomani bi city anka sofu line yes first one sofu line ana nke di kan hu saadi yeah but je na tinimu ponu kuta no breso manager to esansa afofore ba ne nka omo plans no na omunnim fasodie wom omunnim senti a sha asenti no enne ye hwe de sofula city chama even kakra impu ye de hwahwaye mo ba yeah kakra na oye no kra efe pa yeah kakra na oye no eboa pa etino chama yamamo ne die sesei bebre ne na ye kakra sede na woka no wokoma ne bebre bia no obi de abe yewrof wokoye na kakra bi so na project yintimi enwie kwade eswe chama na nado atro ne din na atro ne din dachi bia ye bebo ne din yeah chama me da se me maka me se na nado in a near future asha ye ka president best ones ayenya o de in a near future e check akra ne hu na nado din nyirada and I said me de bia meka a time will come amount for betting the make na say Dr. Kwame Nkrumah preso a na oye normal na Ghana fonte na say ne ebo no so bo na omwa no di sika ma o say ne ye ka one of the best president a Ghana for nya aya no mo Dr. Kwame Nkrumah yeah of course unim say take years and san yem yeah sana me hu say na ado din be na ado din no ebe che ye bebo etino chama ade da so ide nyame ne no kure ni menim obi a obekasa na mamenka wi interchange no aya na empepe intana you say mante ozi de you say adofo ma join here yes mo share adwumadi na mo like no na mo join the conversation no you should let us know yes momboy interchange ye mpenti ana because as a bia na eja ne basa so full like Osei obekọ na eja ne basa interchange bia as mi hu bia ba ko a stand out
na metima aka se omobo modern pa ho no ye askwa wo de no Askwa interchange no yeah no de ase tem bia red and white be yeah like on my ye like na efe pa yeah eti we chairman se ya tie gu te sa askwa de bia I think say nka be nya different picture nanka nipa bebre so be bisa sa ahen fen wo gidie say chairman we so si enya the night view street light no wo so na ya paintia that is the finish amount for bebre bed out to say Ghana yeah I know cry tim dem ebisa say aya yempe echina na there be say ohwe from experience kakra yen sha sem free Suame Mrs. Suame circle interchange no omusiwi o man penti yes tunnels bi wo ase o kakra omu fam and enya underground kwan no ntem ho no ma no ma ye bibie rura ho na omu ye sa omu graffiti sa no ma no ma ne bibi gugu onom te se de omu ye wo flower pot flower over no wo spinters onom no on say spinters they no omu penti onom ye onom ye kama mi jidi say bibi sa na woka no sa nkomu wi a omu emmo sa paint ni bi wo honom bibi na nye yes enti no we ni de omu nye sofo line so sa omu nye even asokwa no na ono nya ni 3D ma on de omu ta painti no ana asafo de no so say eno so enkenja but even akra honom akra wo hwe friend say malam dey obechem bi dey ene even udru tema honom de no mo ye na ni nyina no mo penti wangon suhum de o mo ye wo hoyi o mo penti eno so sa mo jan basa enti no akwaye say say yo sa ni kakra say o mo nya siwi a o mo ho some ebe paint no omunya be ye road markings no wo mfimfin o wi a eno ano no green grass ne kura no ye ntene ye ho enhwe ne ye but ana sa ne na da bi kwame awon say abanya si project bi say ma wo wi a na abehye district na say municipal assembly nsem okay ona also mo hwe so mbe keep ho neat na o ma siesi honom enti no aya na Prempeh no me blemu municipal assemblies no ana say district assembly enti da bia sofo line aya na ye ni abere kwada so municipal assembly for no omo na wo mo jurisdiction enso o betra ha ma wa tantan basa aje say regional minister free RCC regional coordinating council aba honom aba enya de a eboa say district levels no municipal levels obi na juma nka be ma region no emu de no correct ento o ma jeje position na to so okọ district assemblies na kwa ame ye wo department bebre o yes ye wo department ni nyina bi wo ho ne ye wo national level ne ye wo regional level ni nyina bi wo district level municipal level ni nyina ye de say enti sanitation for ho obehu town and country ho anwa for ho highways roads and highways for mo ho friend say different bibiri birth and death omunyina ahye ho enti ye wo all this ni nyina ahye ministries nim ne ye friend say district levels na say for na and obi a operate effectively kwame me gidi sanka yenya yes in Kenya problems nkete bebere what you say ent ba ye betena hono ma na sankrofo ni nyina ye nim omo enti no ye ka na da kwaso o mampanyine so
ye kan ya ne da kwese MP so omo na omo yi omanim a ye to omo so aba nti omo ne anim omo ba to be ko onom no na chief executive bi hye ho obekọ onom na director bi hye ho Above 20 years. Above 40 years abro nko a Eja 80. onko no bi aba wami akuntan ana wa irrigate ayre kanta obi anwuram bi enti no sa nipa ne hye ho a ono onye political figure na aba be ka se o mesesa mo nyina me de me so me de me nkrofo aba ono timu enso party o join ne me say minimum bia no sign birth certificate tell bia me ka sa asem we papa we wan sign a ebeda ho afe no akwa adwuma o firifie me ne tebe minim no onfa ni pick up ni firifie onko no na ekobo be 12 enche by 3 no asan ba okwa sign be 5 pe no asan ba fie eno kra 5 na wakosan no eye connection 1 protocol de no wakosan enti wo no udi line so be so ache nipa ba konso na signature da so kwa me yemfa no nto wonom na eja yenko yanim okay yenko hwe empanifo wie eye Pokuase Interchange no ana eye the year 2022 empanifo SI o madwen se da bi eye ofan konsa wam stretch na wose etimi biebiem braba mu tretrim enti empanifo hyase se omo hwe na omo atusa anamo no enam so ema omo ye nhihye ne no ma bebre se kwa me ko mbetimi aye se adwumadie no ama ufri akra ebesina ko Kumasi ana ada eye suhumwo eye fene say Eastern region other part onom na ebetimi abo am watimi akọ so easily because akwa we ye ka nyina habo tracks no etu free habo ho a half ne befa ha okay emu half ha no mo fakọ ko mo de ko Burkina ebi nso ba Kumasi na sefo enti omo shaase no kwa me initial na bibia ye dindin owene na ye relocation ne ye ne kama ana ye bubu nkrofo dan e wo stretch ne so oho ne kofa asem ne baaye no ana kofa manso kese pa e de baaye a e ma contractor no oye mbre because e china court ene court o china chi court na next week court sa ana manso eno so be delay process ne kakra because almost last year 2022 no na was anka by 2024 na 2 years project 2024 and anka also mu the we stretch no but say me no ka say this month ya na omampanyi John Dramani mama ebe PM wo ha one contractor no edi nkomo ma ye nyina hu mpo say ye twa sika nem ama na e wo so oye adwuma no ono ampo edi tudwa say ode ye na omu hia biem a ombesan raise certificate no mo de aba no mo de aba ba gibi no omo de atoa so adwuma ekoso up to now a yenim na ukopie stretch ne so a nyame ne nukure ni adwuma ekoso wo ho no ma asphalt ne bi ekokoso wo hwe kwan na enya asem ketoa emu abayi emu atre emu aye ye fe ne say yi space ne so okay make abronsan bi wo na to aso be 5 ase na ye hotel ono mo twema nso che yes wan twa mo mo kra kwa me ono mo twema nso che pa afi na me ho se compensation na wo se koma mo ni nyina no o ma jeje ma se adwuma no na mo a e flu na okay contractor no so beginning no problem ewo so manage your friend say traffic situation no but say when ya mwa bibiri free mpanifo ha say no enti ase ya adwuma omo ejeje mama no because na drivers na ntwema no kora ba say bibia de din a enoma yakoso ono enti sa road we nso ono nso osoro esane abehwe no after the interchange no still no ogusu a ye ne ho adwuma nkakra just say speed anananka o de sha say 2022 no
when ya sa momentum na mfa ntoa so but say de me no ka say 247 omo okwan so a omo ye adwuma which is plus I mean I believe strongly say ebeboa ama adwuma no akonkan enti no kwame yes I I think stress say we ababeka major project one of the major project former president Ghana the sitting president now Twaswa gidigidi abribia who say changes who say yinja to one Suame Interchange any overpasses any video who say president any abre our person ye na otenensa edi efiri hu plus na yebeka se enka ye nto aso se ya na ye mfamura other projects ye jeja no no enka ya de se ebeboa the time make us say we are pressing one very pressing one ontimi nja no hodo but ye creative bibi se omuye ni say na eboa oman ne dia emomo nhwe akwan no nko so omo nhwe hospitals na aka no so ehun say equally good as this senior or share amaye Suame Interchange abre no nyina abekọ no tim say adwuma ekoso nya de so mo rest ensisaye ba na wa ha ofanko nsawam adwuma ekoso ensisaye ba enche biom bi because utie contractor na osi July 2020 26 yeah 2026 yeah no attendance free home which sure o hwe the way normal esi kwa 2026 no mbetime wi ampa na ya na de esuro ewom ne se ya discard nyina ama no sa conversation ba abontin pe na me machine because Prempeh the first international airport oh on beka say sikano nyina yede ama contractor yeah and so still contractor nwi adwuma no opa ni chairman me nya opportunity na ye meet contractor obeka asem foforo yeah enti sa statement hon kwa na misuru sa ye diskani nyina ama no te ozo wie 2026 no ni a fixed date na ama waka wakoma ato yem that date ni bedu no na hye nkoso na afei no nipa na wagi tum se ya mani sika nyina no ba be complain se na sika no o ti asie ni se na we say no kura ne bibisa ebe mu tama omampanyine copy honom no ahun se road minister edi kan kasa ana omampanyine ebe kasa na eye contractor no so ede normal bi tutu dwa ama omampanyine kura ka se da be no obewie ana osan efa sokra tu ne fo se contractors ne de omo be ya de na adwuma no omo be ya bua enche na se fonti no o jedi so omo de good materials ne quality ones be ya ne yi but onum se sika so de problem bi ani ho nti omo betimi aya akwa akowie but contractor na kasa no o say no credit ever say omo duru be bi na so omo hia eyo me register certificate san de aba so it means say enye kura ne kura no say bibia asort out na emom no ebia ya kushin no because na eka wo ho anoma raise sika ne bidi ama no enti no eno na ode ye adwuma sesei ye bataman o kanu asembi etwamasuma etwetwumaso amenka ne ntem na me refi o say presidency kwan no mo ya omunye ni yi yes na intimi nche enye sa sanete one of the biggest problem I wo kromia no because kwan de obi ya
a contract no no wako. At least adeɛ na ɔyɛ no ɛsɛ sɛ otimi ma duration bi ebedi ansa na hyematu bi ɛbɛba ho because chama auto TV kura yɛ ma guarantee bi sɛ 5 years sa anye ya yɛtimi sisa ne ma na yɛ repair mpɛsɛ mɛbɔ ebidi so contractor na mu no ɛdeɛ nkɔmɔ no mo na di a president nim a president bɛbɔ na no ba sɛ ma adeɛ ni nkoyi sɛ yɛahyehyɛ ne yie ama contractor no yɛne na kasa yie ama na ka kyerɛ sɛ kwan wi a mewie yi ebetime di 50 years menji ni sɛ nka president bɛka saa asɛm kwan wi a mebeyi ɛsɛ sɛ di 40 years ɛwɔ sɛ di 70 taman ɛwɔ sɛ saa conversation ne so kɔ so na ɛma adwuma na nipa na yɛ no bibi binde no enti so obeye kwan no na under certain years yenya problem a you know where to go. You know who to hold responsible for ade na AC no na ama contractor no waye adwuma ni ye na afi na aban betufo say ma ekwan ni nye ye hwe ne ye ni ye chaman ho kakra ne de se president ka ne sa mesre no onkobusam ebia ne nkomo bi akoso a na onya updated anasa ankoso a president ndi sa nkomo ne mayen whoever matter no ondi sa nkomo ne mayen say opani contract na ye dia ma no adwuma na wo ye no wo hwe bedi mfie sen and minim baby die ba chaman baby ye kwan ma eche me ye sure se che na ache no enkomo bi akoso nti na ache ye nyina ti kromia onkoto phone na moton cameras na mai ani boarding chairman na wakọ akoto pa na edi be 1 week na ase ya me nye sure so obeti ase obedwa ama okoko apai ta so adenti na atam sika kese ama obi aye kwan na some few months some few years etutu na ye mbuso obi ahwe enunti aban bia so wayi kwan enso aban bia ba wayi kwan tio aban bia so waye kwan enso aban foforo bia ba waye kwan e kire wo se we na nya se wanyo oye na ntimi answer the test of time ne say ti we so aba na se so no so ye it we defend no no na we so complaining oh na say yayi chama mo kwan ni de yayi chama so complaining say kwan ni enyi ye ono so bai wa beyi na ne yayi na oba no beyi oyi to hin e kire say ye na say ne say ye no so abaye nes kana kudi obi butum ti e be sro mo se president ka asade a yesre na onhwehwe no mema ya chama because when him say me no ka say KM boss enso egun hihye so a omuba be hye Kumasi inner city roads ana osra okay say ya you Tutu Mr. year of rules ref bro do enti no ene ya woni uma wa engage mu on officer ya beye videos bi e dia be chere na ohun se de esa ba beye no enti yes abeye Kumasi eye city inner roads ni san bi enti no bro for ni saying say na another time na year of roots you mo de na say we Kumasi city inner roads project enti no Ebiana anya the whole year. But let's see how it goes. Yeah, the whole update nyina eba some ahwefo ne etiefo. But Kwame. Yenka no kre. Say wo di free nsanwa mu besia akọ circle la me hu say nye asem ketwa. O ma develop hapa. Sa. O ma ya de.
ana ohwe from ufri ebri na obesene nso abesena kọ circle on se sa kwan na ebefa Adenta Madina Legon na odinenam your friend is saying airport one tetekwashon about far airport 37 one Jubilee one kofa Sankara Circle say o ma send ni kura sa akwan je interchange say den sa honom no one na nam honom na da befa kanda honom na ade aba on say sa stretch no so kama yeah ana wo free cape nso ba faka soa wini baka soa de be fa mala me ba na onso ma ye honom net ana odi free voter nso free apply honom so ba de ba soga copy honom a be fa dowenya rerema be piete ma honom ne de aba ne nyina nso o ma bomodin atintim ho nyina afan okay enti na ohwa ekwan ba ko a na yabo ni minima na onya home sa road ya na no so ye betenete eno so na omunya tenete de a na afi akwan a free other cities and bigger towns ebe piem wo Accra no na say ni nyina edimu all right enti no project we de na nka omutimi ye wie ana omode sa polish na afa so adikosi Kumasi a oh my goodness ka kwan na so be de nightmare hey the one of the biggest nightmare la yinya ukrumia ena waboso no but I think say the normal improve na progression eba mia bebre na yete normal ba ko minu ase no time will come ade na yesu hu ano ebeba it will come to light ti yenhwe se bia yegusu kakra normal ebe nyini akwa do that level. Now I think say now bonsam kra wa fed up o sa kwan so cause ye the normal shena papa se woni mo hwe papa se we die na me kra mada me sorry kra na esi minim ho hwe ama mo bi chem su meeting for so ama ko demonstration say ahoma na no mo se ye de bese kwan me ko ahoma kra yira ye hu and so still na ECC mo se ye de ahoma na bese ho tin sa nkrofo wi ahase kasem di achaman e che se fort ni free yen omo ni mo hwe ye de normal hwe dumi adan ache sa bre no na ase e wo fom tina ye de hwe dumi adan meanwhile na ya kwan ene yenka maintenance ena na wo fom a na ye cheke no correct kwan ni nye yes tino say yetimi strength na tama accident de untimi nim free wi ase no correct obetimi ate so obetimi aye nhihye ama aba fom ba se wu ye free o de ende ensi e ka nipa ho but yebetimi aye sa noma na ma aba fom a se Christmas bedru a na tama o so obi tu kwan tem because se Christmas na nka se dru a na adwen nyina ne se ye de ahoma ba be se kwan a cake mentality say yes so you be say mpanyufo say do mo keka omo no mo bo mo modin no omo extend that nimbie no emfa Accra Kumasi road no na se nka dual carriage left and right se numpo ni wa chairman enumpo ni wa omo nye overlay omo nye asphalt overlay ento so na nka ekwan ni nya kama kakra because bi obi pothole bi a wo dodge and a result to that accident not light chairman night driving ukrumi asi hu papa but ade boy night driving road marking plus street light and reflectors bobo say introduce we impo chairman na ya mie kwan nim anye ni dual carriage but asphalt overlay na street light bobo so reflectors bobo
road marking signs bibia ye adwuma ade asande ba onam kwan no so uhu bibia ati se no ma beva from yeah because almost say omabre ye de no ma hye omache omuni mo hwe enti yen sesan no ma na ade se be boy all right enokre me no ka say eye omampanyin kopie mu onom no enti ase eye adwuma say adwuma ayeye eye 75% complete enti no na esa aka 25% a contractor no e de be soso na afiri honom nti ye hwe ni mu hwebe eye July 2026 say June mpo a I'm say June yes June July 2026 na ye raise our project we na kwame next year there project ahodo a ye earmark no say be wie no next year no hebro 1 billion next na year ye be wie there oh say kwame eja obenden say afari wan central market wa ni nyina ehhehye eye ohonom a ye hwe ni mu se ombetimi awie so me no ka se kwame even Buankra in Lamport kra wanwena na sen kakra German se oba ko awo so a with big push o deliver kama ama ida asumdue ba yeah enokre enti big push no I was say ye do mu ko she big push nim na otimi omotimi deliver yeah because so oba ko awo so kra na se oye big pusher santa nya kra ne nko na eba no ma bebrebe di akire e ma nanim o de abusa omo enti no big push there e so mfa so na ye bebrebe enti no enka ye benya anka se de de project we akowura big push mu ye mfa ni aka ni nyina nko wuram bi na ye hu se breso na imam sene so na so deliver ni nyina di akire na ekire ade ni nyina so aba kama ye wi a ne aye ayi omo fe aye na enkwan bi na ye omo ye no mo kan de abewo duro mu abenduro hey ya de asewo hey ampa so kwame obenu ma hyehyɛ amamre ne amane ovu akra eje izo etino I think say no there say da bia meka no me there eye omampanyin jondoma ne mama bosha wa hyehyɛ ni nyina no ye ni de akire na next year ni o kwame akabe 3-4 months bi na next year ni o yeah etino enya far from debi afi we kra de metimi aka se edwane pa afi we de akọ speed pa etino omo bibia omo nkentino mo ho na se de ye ni hwe abeka ho ye ni hwe abeka ye de ane se ne ekoso no na ye hwe se there na ye problem no said there na akwa aba because aban a otwa mu ya ansa na eye omampanyin jondroman mama ebe inchechirem bebre no de bae ana amef ana yese sika no entimi mfa anye we nhihye abeda ho ye restructure no ma se ni nyina bae ene inchechirem bebre ba ohun se Ghana for yentimi nyenti ne eroba ne nti ana most of time yempe akwese one wo mate wona da bia wo be se o chirichiri ma de kronti am be se wo papa no baba akohoma enkura no mpesa community ona wo se opɛ kwan bia so na provide edo to table ne so ana na me kwa ye nidwa ana na de esi ana na de idwa san komo no opa o mani mpati ano ne nyamishem eno no nyamishem enokre eno nyamishem eno no de a wona wo yere enkomo no what I say inti wo aban no no ministers
ene o cabinet ministers wapam fo no council of state momo nkomo no enti aya mo besa mo maye hu say excuse ni ana ye de ye hu no because ye ba beto aba wantimi anye wantimi anye b o hye ase wanwie wo hye bo wanye ene ye be kan nye say emre bi a ye tena ho be hyehye ma ye Dabi. Intimidate. Dabi. Intimidate. Oba na se wo ya. Na ma wani akoso na waye. Because. All right. Wanya. All right. Ya de be yo. Ya de be mark you. Kwame. Fast kra. Fast. Trending issue be 1 minute bi. Okay. Na se bre na so pa. Sisi on the year 18th of this month. I think say say at some case big see Kumasi. Yeah. Na I was say you nyina yetimi observe Obahima Asanteman wura ote kurare ne brawe nwoma so na yi kese a na oye no na I was say Kumasi man ye kosie na nahima enya niwa nyina ne sisi eti was say kodantem ebuo ne anidie a Kumasi man ane Ashanti region wo ma opem so nti no obi agitum se ebekọ akoda na abrantie bi a ye fe ni Mustafa ebe gina abonten ewo asuofia adankwa amekwan so kuru bi o ama okoye video se ensem bibra on printed words amintimi nka edito opem so eme bi kan Asantefo ne Asanteman nyina na adofo bi do mo nsa kokeka no achaman enye keka ketwa yesi kan wa osi kan mi ame enei ekromia minim ade e trend sin boy no o trend pa ma enro akora beto odwa se wa film but on film wa what is our story no ba bia se Mustafa film na ebi akonimu ebi die akonimu na ona omudo nsake kan na nebisi ne obi anim bibia ma bonte na chama mempese ye be call for a tribal war on this but the abrantie ne ye menim se watia ana wonti bia I want to know your take na kakre wo na me dey ato Yeah, Kwame. A video my chance on that video na or your life because that's not a yellow as a basketball jersey. Dribbless AB. Na o kasa na ne or your bear ma on the onsuru on that one can send people say okay no where's ni bo a yentimi nka o platform so esa kan ya manitia eye na hema nyina na boys no mo china ka so mo kata omanim Pa ana on say me meti hey metimi aka asem bi amanati ani pakuo bi se meti hoi me wa busua me wona mfofo me wodoma omonim me pie sesi afri baby ameti a obi wo ho a onim se me hya ha a ohwere me obehu no correct enti se me ba bon enti no amu na be ba pro betima ma direct obetimi asoma enti no me be se me ka kura se o ma omonim unya obi a na afi so pe wasem ana se ofum no de be chew no correct enti no nsem na okeka na video no go viral no omo te sampom wonom no adankwa me wona yinim nyina no mo se akwa enye yi na eye no ho sei ene neti obi anim no into ono krampo mpeso beba forward obetima bo atonkra no maba be mafia na omudufu ni pa ohwe ni pictures e ba bontia na nima hohono na enye easy ene na metie ne maame a na wo chechirim se so wa adwene mu yare kakra ene eyi entina oye sa na mse nti o wa adwene mu yare de ade na wani ne wo maame na tem ene eye ne papa no na
ɔde adwene mu yare no ebowura afikesie. Another obi o wa question. adwene mu yare pa na Yusuf phone. Yes. It me call Equal life. Obi I a recording ni posti. I enti try it man. enti unim abusua omatu abusua kora akọ fikesie ma eno so me hu video na omabukutodua omopa acho. Yes. Abusuafo na akọ hɔ a omopa acho. Enti no we say de na make no we na anya ka se asante kotoko no okuma apem beba no o wan hwe a obeka se asante fo nko entokwa but wo hye Togo kra na obenya obi pie wo obe fight e defend enti me de ye mfa sa no mane nyina nto nchen omo didi atem wo social media no omo ni Ghana wo sa me sa omo mfa ni easy omo ni Ghana o Ghana umfa ahu ni abronye ekochi no yeso odidi IGP atemi se oni Ghana anka hwa na ekochi no ko bia ankochi no Twini Jonas ne Kevin Taylor mom didi nkrofo atemi so obi amachi obi a enti no se o Ghana de a no wasonso ho nana ono no menim se onum se omo mama fa sa stretch no so omo nam kromo de kobremai nti wapie enam kwa ne so ho no nye kwa ho busy bi nti no se o ka afa ne ho adi but onim se ewiase de onim baby a obehia mihu yanka ka be hwe ho yi enti mihu yanka no koshia ya no but ebro ne de oma nsusu Omo chama onim se ema nsusu aya na nipa bibiri hunu anidie eni bua Asanteman edema Asanteman ra so opese otisa buo ni anidie na ase a ofiri Manhyia ombetutum aba ebem ewo breman obi wa afrancho ade nti no oda buo ni anidie omde mo hini ntia asuofia senka na nanko so die na be ma asuofia fo so mo koda buo ni anidie no omde mana eti se wonni buo ni anidie ede mana na obi o wonchen be ni ya pa se de misi so mira se de misi wo buo ma no na wo ugina na wa okra odu maami atem se ya o maami kra mfa nche se wudi wo papa wo busuani bi atem se kra on mfa nche how much more ohene kese a ahemfo bibire hye ne naase a ye som no nyame kese ana wudi na tem na musel nodness ni bi ye video chairman asemba omuntu omobo mpese mebo obi adi ba not nana no se dia Asantefo ye no manya de no bu ahwe senka omo hini ni bi ana obi di na tema onsa anya not nampo ofira Asanteman makon north ana ogina onum tama mpese mebo hini bi adi ba o mahine fo akese bi na odi atema menya so so go ni pakro no be come life bi ano de because yenim hye kra no prophet owusu bempa anu po se prophecy national imam yenti asempa tama yenim de siye okopa achew odemirika kopa achew yes omo storm na asolo ma ne pa achew omo storm na asolo ma ne pa achew tam kasi bibi se ba on aya yenye bibi ma ensisa obi amieni kwa se ne tribal asem die abrante ne ye entwaye etisempo ofiri ukrom anas onya Asanteni a don't defend this because wonpa onya ohene no senka odi watema nka be ye oyapa how much more ohene kese a ahemfo hyehyɛ na se a ye som no na odi na temsi obi de abufuo beye de omo ye no so it should end there na yenyi tribal enyim film ne ma brand eni hu sa de na oye ne de wanye ne yie
obi an subscribe to bro but ono na calling for bro me sure say time wanye video no ne nam ne ba bia so ono na mo yin obi amon Dabi. so ya na ewura fi say action bia e wo equal reaction Yeah. enti na Asantefo bebi omo se bibi ankoka papa enje kreje e kire papa betima ye kreje no ba se bibi ankoka na onye Yes. enti no minu mienu a yemfa afunsi yanim enkoka bibi nkire obi onof yenkoka bibi nkire Asanteman yenko nkraman mu nkoka ahwe yenko voter region nkoka ahwe chama obi abeboye Dabi. so obekasa busa se eye den obi bu no Yeah. eno ne problem no nya bro na problem sa de ne biti nipa bebri e bro ne nya problem ni ya asem na okokan ya no Ne ready mo keka no kwame. Ebro no problem. anya de but I dey say I take it trends pa Yeah. nipa bebri e kan enho asem na yenso e betena fidi kesi so a ne de ya futu di amadofo say sometimes ensembu won fi wanumu ba busa se wo no bi ka kire wa enka be fili say Yeah. na saa asem no betimi gina maame no papa nim aka akire wo betimi aka akire wo busuafo na omo kura be fa wo sen how much more ohini kese me de entwa ya maame nka se Mustafa bro no e adepa enya adepa but entwa yi de oye no e call for the wanyam itino ye na yaka no ye de be ya futu ye betena afidikase so ana ye fa ye phone si anima ye hu how I bisi akasa na nkofa problem bi ama ye champion. Yes, Kwame. My main kenkan comments kakra empanifo de aba. We every Beatrice anane good evening seekers. Tay Jonas or say Jonas watching live from South Africa. We yeah mami Beatrice be or say this particular project is very beautiful. Steve Wilson or say how is Kumasi cost of living, guys? Pilato Charles or say Proud Asante. Please, more updates on the Suame interchange and overpasses. Say there should be a speeding camera in Kumasi and major cities. Yes, and also adventure in 24 8 by Oba WhatsApp line as on so. Yama maybe I console any adventure there by no. Chama ne kwame. Echecham. Ese ofan ko kwan ya ye sa kwan we pa. No se ka atimi ko ahafo. Sese abai ko gina hwe no mu diem de ka se sa ko tare de ko guso. Ko tare ne thickness ye sen. Se de kwame ken. Ebedi mfie se hwe kasa kese enam kwan yi so. Burkina fo kasa ye nam kwan yi so. Trailer ye ye twam. Edi bi ahyem. Ebi kuta be 22 tiles. Hwɛ green one yɛ koi 1 2 3 4 5 6 7 7 times 2 here 14 here 28 and abɛ 30 ɔmo yɛ kwan na akɔfe fa so na ebo nsɛmfimfie no apofo aba na ɛkwan na sɛ so ɔmo koduru ɔmo kurom a ɔmo fa saa load na ɔmo de free kurom no ɛkɔ no nkowura ɔmo kurom ɔnde na ɛyɛ nhwɛ ha ama nneɛma sɛ saa sisi saa kwan wɔ yɛ a ɔmo yie hwɛ temamoto way over 60 years. We are buying na beka na mudiam de kana gigigigi na hwede omoye. Eni afe. Oh, na ayo. Atutogu. Chairman. Said ya enkran akwan esi ekoso. Obubo major roads. Kumasi nkwa ade. Yenkwa bone ben na yaye. Na yenkwa yakwan de yekoho a. Yenwie da. Suame interchange ya na no ko yiye ekwan ya dida overhead nchen kiti ka kra nya ba bi ko no apake Kumasi nko abone ben ye ho so na mko for resource free a mo di baba yen kran adwuma ade oh mama jesu ani ye sremo a mo mo aye na Kumasi eden
ye bibia ye nwie da Yes, Kwame, Mm. project ne de o de nkran de ebe to Kumasi ho de a obesu mama eno Yeah. de ende obesu because yesu Yeah. mama say ye ni su anyina asa Asa. because se odwene ho a entiase enye adwuma. Yes, because obeka bibia ye de free side ne de abaha ye beto abaha na omoto ne kese ne de abaha bibia enso ye wi a ye beche ne anyamo ketwa eno kra trudo no kra na ye ma me ken eba Kumasi ho ahon keka ye de se kasa ne no dwa na ye de ne akasesem ye be ye ne saa so ye be wi ni ye nya hwe saa na te obi be din no de ne de age ye de dede ni kasa tenten saa ye be che be wi ni ye nya bi ana Kumasi de ana we de ana ha de hwe ana aboa sei hwe oboa saa oboa saa mpa na ye nya bi enti no saa na etie this time around there ye hwe because there be ameka besi o mampanyin John Romani mama onu anenu masem o de tudwa e wo Jubilee Park oba Ashanti region tour no o say onu ne kura sekan na o de che national cake no na obehwe se obeche ama na so Asanteman so pepe enti no there be ameka na ma refer akosi saa na nsem ne bi so se yegusu de ani hwe cake ne yeda beto nanim sika no nsukura no wache ba akwa afa nchen ye hwe ba bia ode efa ne ko ne yehu ba bia ba akosi me hu obi a nani abre na cake ye che no mfam de nso yewie na asa enti wa ma wani amre na ye yi che no wan so mu bi na ase medium ye busuani enti no monche ade de etasi pa ye cha de ofi a onim se medium ye busuani ase boga free aba be piem wo Ghana no boga ba efie e wo me maame me auntie me wofa me bra me papa no wa relax na hoho oba ne ebechia mo akwabo maame mo akwabo na wo ye yiche ne ye yiche woni tua oso medium ye yi e wo ho ye ba ye na ye nyi udi amawa kasem nyesa obeyi sakora Ta pepe. E di asie na be ma. asie ben bo hye na abeje mikodura ne abaka kire wa ano no mikodura Kwame mikodura eka departure kutuka mikodura ho na eka onya kofa eye okoye check-in ni wie fa security ho ma yeyi no me ne run mpaboa ne na yi ni nyina wi anu agya agu ni nyina ho no na okodura ni refi Kwame because okoshe abrabo foforo ase ewo ho Yes. enti obedru ye na ohwe na wo de a wo expect na wo de ba no mfa ma wa kai no Titi. meyi no ebu ana enye bu apayo so enie wa ha je ana se je nyesa ye de beche because obu ana ho odomo ba obeti wani ne ode ni nyina ache Okay. enti no ebi ani Ashanti region de ya hye yebo Ashanti region de o mampanyin se Ashanti region de nanado ne warehouse Osei enti ye no komse eden a ye wie ye no na ye nya bi enti no ani amonto nsa ma ye ba ye be ya mamu enti ene bo mpa ye mikoduro na me ba mesa bre obi we Da ben ne china. Kwame enti no sese ne de ena da bia meka no enipa esua de ye ne ti ono ma bebre ho sese abato ane eto no eye 2000 and tu ni ho anwan Kwame sa bato no ye ntu biem sese yo Se san aba. Kwame aseme na okay 2000 2004 2008
saa ba no nyina na si saa ba to na saa time no ultimi de gota de biam ka saa asem ye de gota pa be ba be dada etutu anim wo kakra bia na de nwua be hyehyem ni akofa saa concrete mixer ne ba kwa besi wonom eno ano no ye be wetre sram ana eye wade adumaka asefo Sir John oh ye be na ye be oh mo be gugu onom ne na ye ne be wan helicopter de funu na ba wan fa kwan ne so nti ye hu de kwan ne so tie oh ye be hu ye wetre helicopter na san de ko ya anya kwan no nti Sir John kra we hu kwan mpo na we sumbi ama ne manfo nti abusuafo san na tie eba Ashanti region dia aya na ye hu amobo kakra because your expectation yeso enso ye be wie ni enya kakra bi o kan bebre a be ka to say enya Ashanti region kwa na ye region wo Ghana ha eti ka wano tum but ye to abapa o kwa me papa o hwe vote free Ashanti region a ano ohye pa o the whole Ghana o ano ohye ye to abapa enti no ye nhye ne nso but o mampanya kasa oguso wo mre yemfa ye gidie enta na chi na yenhwe se obetimi aya ebia ono de odi social media ye adwuma yi de obekoso no wahwehwe ye videos ni bia akofa aba se nkrofo yi omuguso monitor mi o omuguso de achi o enti monye wanye bia no Ashanti regional minister behu KM boss behu enti ni nyina no mbeka kai omo ho kakra because ye de ye na ne ntonku ye obomoden a kofa ni nyina de aba se de ye na eye nkanda da no saa ye to aso e de akoye nim na megiri se mre bi no ye metena ha me baba bi a ye kwan ye beba no ni aye kwan na wie driver bi drive correct na ye behwe how beautiful o drive o kwan so esi etie kwame I think say ye di besi ase na all right o bibia be kan de atwa to na yen kata so kakra na yenko efa ye pon bibi kakra ye be kan se bede busuafo ase se trasi bi o mo join de na yaka che wona kan bi wum aban mu mpanyimfo ene aban na mu se botaya omodi hye dwumadi bi ase no aya omoma botaya na embremu se be ya ebeboa oman no na ama daachi bi no ye keka wona enya akonya ebedi oman yi so one na pamfo bra pa ombebo ya omo so yetimi abomudin bi na se de ti politicize bibia no yente so na ema oman ni intimi enkonkan ibi da gravity maka all right abusuafo adin besi akramo bye bye ye from me chairman aha eye COVTVGHANA eye dwumadie for Friday abaya to din Ghana beyond borders menua Ghana for mo akwantuo mu anase mo eye Ghana mamu hase ye pese woni ye ehye eye real life experience ewo akwantuo mu na onso utimi ede ehye obefufuro enkran se eye akwantuo mu asetena mu nsem eye school komo visa semu eye adwuma semu aware mu semu anase insem bi a wate a eye afoforo bi ka eye na okra eye wona uwa anu ye bebre uwa futo bebre uwa adwenkyere bebre ye ma wo saa kwanya no fa ye WhatsApp number na ego screen ase no na ni ye ni nsa wo so na ye moa na eye Ghana community kasi ya yewe ye connect obia e wo wiase afa na nyina get connected na fa number no na ye ni enkomo medamu nyina mate